mak ke Ha. mana ini lu mana dengar lu Kau bela kadu hama ke? maklum ka Padu abang ro ke gelah padu ka? Iya gula. abang long mandum alim kawin Kalau kau dengar ro kanan dulu. kan le dua ro yang belum kawin anak silu Anak si ro ke. Padu dua ro tu yang lang wei. Kakak bu adik. Oh kakak bu abang. long mandum abang anak ka Oh abang ndum. Oh ragam ndum. Ilok sampai apa kampung? mulu belara ya Buluh belang. arah Bu kampung. ya Bu kampung. cucut Cemcut. Hora dah tamam. long yang nanti nanda sama pergi dong abang dong Kan masalah kutik ilok sampai. Di cemcutnya hora dah tamam. kalau bukan dong mereka teruk lo sama kalau tupat biar Ha. Oh bela. Kajak kanu tamak ku. nama SD Pak bilik dah kai. bila banyak Bilik payang yo. Bilik mayang je. yang ye Bilik. apapun Oh bilik raya je dia. Tahu dengan nama dia? mana dona Ha? dong biar ya kena Nang kata bela. Nang kata. Punan Muhammad Hariska Muhammad Hariska. maklum Malay, nyahai dong dah gino, nanjak nak merupak ro, na maklum. Ada kemana mak kan tu. Padang kerja mak kah kan. Kali bijak baru, hanaro ni, Kau yang kerja lah mudah. hana bijak le, Mana kerja le? naik tak ada anak biar, naik tak ada anak biar. Kabere. Tenang dah le. Ijinya kan. Nyok ko pegah ka dengan le begat. Dengan begat le. Sagalam ka klik cipupah hati le. Sagalam ka klik. Ko biwa. Puang ko biwa lo. Nya udah edang puka patah. Ilung yang kuyak mita hingga beklam na kurumpa urang sero hana kurumpa ngiang ka. Tadi dah ko klik lo maroi deh benda je. Ong yang ji. Ilung ko de je seledang ko ju oi pat nang gro dunia je pak kuling ke ko na. Ko ya minta peng. Kata peng apa ya? Peng kelung ka wak ka. Ko ya minta peng ka wak ka, bek de ke, bek hana sepuna ke. Ika ya kam ningai, bentar. Punya ilung kan anak-anak ku kam ningai pak kuburan. Ipak kuburan ku ka. Jadi namanya kadengai le telung pegah bagi ilung kalau ku dengar takah pegah benar. Pegah telung pegah ka dengar cah. Ilung kalau ku dengar takah pegah ka teruk ka pegah kampung-kampung kah melasah menceur deui. Anaknya yang lumpuh beklamnya totong kampung kah ti. Tubuh teruk kena benar. Tubuh teruk kena. Nak ke depan ku coy. Bak terminal Bandar Aceh ka deui. Ma ihana. Iya hana. Ipegah haba bak api, bak Facebook. Ikun bak urang rame-rame. Yang kerja sayang ko kuat tetai la laut tuan kuat tetai pula. Ipegah lagi. Ai bang, idron nan turi ya biar jini. Long turi tan hana ya ke berah tapi na long kalan-kalan ke. Yang gaya berah. Bak api na. Kita nonton bak api na long kalan-kalan bakon ne. Kai klik. Wate ikliknya kita yang lagi kan. Pakan paklik tho de tho po putra masalah ngabia jini. Pegah lagi. Jadi minta terkah na celeng-celeng saja ni. Kita yang hana. Jadi kena ka jale. Pabong ah. Kira ya? Mudoy na. Jadi ka dengar le bacutru. Mia kawo tak ada kupidin, Jadi kekut. Ka dengar le, kena kang yang le. Kalau habis aku cerita. Nyona ino. Mu baje ita dan ku pegah bakah hana baje nya baru ku nak pudobi aku dek ku nak bela baje. Ku peik lah mento beklam han lot, bak punggung mento hidu. Ina ka depui keun. Dengan minta terkah. Bang, ni ya intat long tak bak biar je. Ikah hina pubut ke kedai yang leu reung. Gaduat thon ji i Bandar Aceh hana so tuang hana so purmun i jak mita terkah. Ikun le ji yang buah tak reung. Nak ada boy keun.
Ilung bang, nyoto komite terkah, mu tek di kasih peng ke beri Allah long kuno ya beui ke yi. Ho kana ya beut ne. Kuak beut ba biar je ni Allah hana mentua hana peh kami minta peng bele kami minta terkah. Ku telefon na biar, mu nomor apa ilung hana urangnya. Ge parit sa keno ge parit sa ke de. Ge telefon le urang yang biasa ino dia agaknya nyoi tak kengon. Abiam nom cerita. Oh hotel long truk dari Aceh Selatan, ku piyo hinan di Bandar Aceh, ku telefon terurungan berkelam merempak dengan long. Ya intat le urang ramai-ramai. Mu sikret je krung han mentua hana nyan ban kasian ni. Ude bat terminal. IE bat terminal. Ha. Idanya nasi urung cik teman dah. Nama teman dah tidak. Tidak ke pak kamu? Tapi raya ikah na ayah kamu dah. Hau kaya? Kamu ningai. Ha kaya. Tahu buat kau kena sayang kaya ke? Ha, nak klik kah? Nak klik. Terus nak klik ni. Nya nak klik dah. Kadang ngai na. Igatnya kena ya wa ke pegah. Pakai ngai wa. Kadang tinggal ke mak ke. Awak dah tinggal ke mak punya butoi hana mentua tinggal ke mak kan tawa kampung ni. Punya butoi tinggal ke mak. Kah nak kadari Rasulullah. Nabi Muhammad nak kadari. Tahu Nabi Muhammad. Baginda ada. Nabi besar. Putra ke you le Nabi Muhammad bagi tanya. Ci pegah butoi. Gaya beut. Nak gium salah beut ke Rasulullah. Ci mun salah beut ya. Butoi kamu salah beut kuno ngiang kah. Ha? Nabi namanya. Menyajak kamu salah beut. Ci keun salah beut mun jiat. Kibam jiat. Ya kaya mun. Lo salah beut. Na lo salah beut. Oh salah beut kah yang jiat. Wo ci keun. Sallallahu ala Muhammad. Kena ngiang. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Rasulullah netung kamu kumat ya Rasulullah ini awal Allah na tayang ikron ya Allah. Eji Allah na tayang ikron ci pegah pada Nabi bu ci pegah pada Nabi na tayang ke Nabi. Na tayang ke menyedek ke di Nabi ke mek awal kah Nabi ke ye. Ci pegah pada Rasulullah ai kada ngak gepuo ke dia ngak gepuo akhirat ka. Ya Rasulullah ji ai dia beut. Ya Rasulullah ji na tayang ikron. Ya Rasulullah jangan sayang ke yai. Jangan sayang ke mai. Tidak jangan sayangi. Thôi cả thì à đây à, nhá nó cái gì đây? Cặp
prank truk mak gile kena baru kau. Ayo baru vivo le tu saya juga nyanyi indah. Ah, so ya indah. Tu saya Mahal ke kamu kayaknya. dengar di dalam. Ni tengah ke dalam kata bah lihat dia. Tiba ni tanya tak karak-karak go mi gelom. Hei gede. Baru nak truk ni. Itu apa kampung? Limbang. Nak klik ke? Anak klik jika beraya aku rekam dong orang. Yang bina orang klik orang aku rekam dong kat 3 minggu hana aku ini. Antam kungi orang klik. Hei dia gede dia minta peng rada sago ro malam dan dai. Ngabe dua ini. Dia minta peng tilap, dia minta peng kupiah hai. Dah bayu lah mati demong kena daya ayo. Dah jo peng dia buat bakkan tu yang hansi peng. Anak kasuh tablo kasuh, anak bentai tablo bentai. Mungkin draw ko anak kubi kawannya mdu. Tapu anak kucok draw ko. Hei ke sakit kede. Murmo sakit handeja. Draw ko no. Galam dai. Karena urang kli boleh dah fikir benar burung. Kan tengah jauh raw. Rupa jika urang yang jamong burung. Karena urang mujin. Yo bina je no kuno poh mandung orang. Bina je yang na no lempo daya yo kutai mandung kuno joy tabo. Apa ya perkaruan lo? Apa ya perkaru lo ya buat? Ijin yang pihana buat. Kapui ila draw kai kaje ni hana kami nah baji nyo ji ku poh no. Ji be kami nah kuno poh ko ji no. Ana me te kadi draw ke tengah hujan ni hana itu biar jennya no jen yang kupo. Maya jennya mata kah kana mpo. Ka pega ba jen yang kayu tu biar. Ka pega ba jenan. Ka pega ba jenyan kayu tu biar bakah mi hana kupo ni kenang ka. Ku data na kana ku elo. Mi yang berokan kagal ku betul dengan jennya. Kalau ku pega ka be ka pekeru ada hana kare. Maya nak mi buat kena ji ya buat kena. Iji anak salah hai, beka perkaru, beka putus asa hai sabe ko baga. Nyo karena hana lu kena 3 minggu, ka rencana ini pengkah hana baru. Ulai oranyo. Manya hana itu biar bakah kenang le. Lom biasa ku poh ru. Kan urang yang ku poh, jen yang ku poh. Manya kah cadang, mia ka cadang mek kenang poh ka. Ci YouTube biar bacanya, ci YouTube biar jile. Paidu. Manya nama paidu nya ku cok, ku pinah. Baik apa aja yang kedua kampung, kaki saya sampaikan dulu. Terus kampung bat simpang pun, mai long tu aku naik dah aku boleh. Jennya ni orang kampung ni hanya cepat bulu haji. Nyot tengah hiak 2 bakar. Hana gantung ni semayang dah. Nyot naik semayang. Yang tu. Tim dalam buat le. Tim dalam buat lam le. Nak ada jennya, nyen le kau ada je kau kopi woi. Hei, hai udah kain nonton. Nih, sini dulu kau. Cepat. Apa macam kau? Sini. Kok nangis dia? Tak tahu. Kenapa nggak tahu? Tak tahu. Apa nggak tahu orang lagi nangis? Siapa pukul dia? Tadi malam mau minta pulang dengan teman saya, cuma teman saya nggak dikasih pulang. Apa? Ada pulang dengan teman saya. Gimana mintanya? Mamanya nggak kasih pulang juga, disuruh sini dia minta pulang. Dia minta pulang. Mamanya nggak dikasih pulang. Gebi mah, tapi ikut saya, hanya gebi ya sabar. Minta lagi. Nah nomor mak. Nah, lupa. Oh dah mak gitu. Oh, hanya nomor mak. Apa lo? Nomor tu po di na. Nomor mak lihat yang berjati. Aku mesti apa? Nyawa tu po nomor. Kau pegang no hanaka ke. Kok aja malah kok bangki. Bermo bangki pak kampung bangki Jauh deh, mila. Pak kampung kau pegang le. Nak bang kalau ke di maklum kah hanaka pegang. Lo tu kan pak dia jauh dah. Anai boleh je rumah. Antai wo. Ret than yo. Ret di ai pun ret than. Gua jadi dua lah, jim selalu ada kat. Itu biar jennya no kopi dini. Baik apa jen yang kena. Nyo jennya sampai kengkak. Nyo teruk kedih pulang kena ikut bah ke timpang pun ya na. Icu ke leurang nak sojok. Lagi icu ai tamsun nak kadri tamsun ka. Ipu peluang ji ho Jakarta, putoso ke di karam ningai. Nah, ini ai tamsun na. Iji payah tamal gamal lain.
Kurangnya, payah punya balik. Mujin ni. Ika kajak kena udah nyanyi, kami dah surga, kami dah neraka. Kaji jauh ke kira. Hampu jelas dia yang dia nyanyi. Minta surganya apa itu? Hah? Baba yang kau kan daerahnya kan? Maksudnya yang buat tamu surga di kampung kah? Awak daerahnya hanya teman rokam tu. Hah? Undang-undang, long kau buat pada kukah, tahu nang kedeng kukah. Hah? Long kau buat yang kah ni no? Dua di tahu ni. Dia SMP, ini nanti SMP, nya rumah pula SMP nya. Pakan taman rokam. Hah? Nhớ cái cặp gà haba lồng mà trên nhá nó cặp gà haba. Oke le, nhớ tu nomor. Pakan hana kile nomor maka. Pakan ku mende? Mende ka tu. Nhớ? Mang ke bandera ada pakai haba ka hang kilo tu ko ni. Nama kan mai kai kampung. Hah? Sao pakai hana? Pakai debu. Kau betul mak kah naik kampung. So depan nama ke kampung kadang mak kah kerja lumpah. Hah? Nak ke berapa kah? Nak ke berapa kah nak kerja lumpah? Hah? Payah ke berapa? Kadangnya kau kerja lumpah. Tahu kadang kah nak kerja? Boleh. Wajib kalau boleh. Tele aku pindah jin dari bangai kau. Nanti kah nak mau kampung ke? Lo gede bangai. Ya lagi tentera itu. Dia jalan payah aja tang itu nang sabo. Orang yang jennya si buat pekli yang nangis. Kau dulu ada nangis ni? Ada nangis? Ada meninggal kau ini? Enggak ada. Sekarang nangis lagi? Coba kau nangis sekali. Hah? Coba nangis. Ini lagi orang payah tengok. Apa macam? Jadi orang nangis. Udah nak klik jijin yang klik bangai. Awak kan nak klik tu? Hah? Awak kan nak bertengah dia? Kan nonton ni klik. Nyo je kan rawai klik je nata yang payah bangai. Ini aku peluang je, baik bangai kapungan ngon ke. Pengan manusia tengok kan je. Cikun astagfirullah latih. Kun astagfirullah bujai. Nah itu biar jenya meninggal ke. Astagfirullah. Duduk kau situ ni. Kau baca selawat. Baca selawat sikit-sikit. Kena tu. Kena. Bantu ngon dari kau ujian tadi. Ya kena. Cuma sini aja di dalam ni, cuma ini terang lah. Bahan ni dulu. Ya kena. Ya, tepi raya kena. Bantu ngon dah. Ino. Dibaca selawat nariah dah. Kasat jin yang na baginya bimina. Susahnya yang begitu. Mendoa Allah Taala ya Allah memberkati kamu selawat Rasulullah. Nabi Allah berkenang dengan kamu bimina jinian ya Allah. Kalau korban Nabi Muhammad itu dia. Allahumma salli salatan kamilatan. Dia tegaknya. Sayyidina Muhammadin alladzi tahallu bil awqan wa tamaridu bil qurab wa tudabil awaid wa tunalu bil rawaib wa usul awatim wa yusqa wa manu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقال وتنقلب به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويسر وهام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الهوائج وتنال به الروائج وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب